Omushomo ogu ogubire gwenyegirwemu abashomesa abashaho hamwe n'abantu bingi ahakubangura uku bakubaasa kukyendeza abaana okuzaara batakahikire okwiha mwenda kandi gubire omu disitulikiti ya Rwengo aha hoteri ekumanywa nka MN Unique Hotel. Omu muringo nigwo gumwe obiire akurire omushomo nigwo ogwe Dr. Irene Munyango orikukora omu kitongore ky'ebyamagara kandi ori omuhwezi orikujunaanizibwa aha nshonga z'eby'abaana hamwe n'amagara ashoboreire ngu abashaho tibashemereire kuba niberya nakamwe hamwe n'abazaire okureeba ngu babaheereza emibazi erikubayamba okwiha mwenda. It's not equitable okuwa omwana kiba kitegeeza ne guardian amusendingako commercial sex work. That is what it seems like. So temuyita mabega n'olimuwa omwana olw'okuba guardian wamulesi. Omu muringo nigwo gumwe Betty Najuko owatandikira ekitongore kya Musawo Betty Care Research Center ashabira abashomesa okugira ngu baguma nibashomesa abaana omu mashomero akabi akari omu kwejumbira omu bikorwa nk'ebi. Omwana mubuulire nti weweegatanga okyali muto osobola okufuna endwadde z'ekikapu. Mukiraba bannange? Osobola okufuna endwadde z'ekikaba ne bw'oba tofunye lubuto osobola okufuna siriimu. Ogu ayongere yashaba abashaho okureka kandi bakakyendeza kwetombwitana n'okujanja ku by'abaana bato abarikuba birikangiririreho barikwenda obuyambi kandi yayongera yabashaba okugira emitwarize mirungi n'okubashoborera okubakubaasa kukora gye. Abaana bano tebeetaaga kukambuwalira, tebeetaaga kubasalira musango, beetaaga okukuuma ebintu byabwe nga byakyama. Omwana bw'ajja n'akunyumizaako ensonga y'okuggyako y'omwana ng'akuwadde olukusa nti buulira maama wange. Obanga olaba nti nno bw'otabuulira muzadde we kiyinza okukosa obulamu bwo oba n'okuleeta okufa, olina okwegendereza ennyo engeri gy'oyogeramu ebintu omwana byakoze ki byakugambye. Bw'oba osobola okumuyamba n'ava mu kizibu ekyo nga tosobodde kumulaalaasa kyekisinga obulungi. Omu muringo nigwo gumwe Jane Francis Narubega ashoboreire ahabw'enkyo omushomo ogu bagutiire omu disitulikiti ya Rwengo. Tulina omuwendo gw'abadolescents mungi 24% mu Uganda. Abadolescents abafuna embuto ezitali za kyeyagalire, abaana bato bangi bafuna embuto naye nga teyo Rwengo erina 17%. So olw'okubanga nti tukola ku bubaana abali abadolescents abaana abato abavubuka ku myaka gyonna, olw'okubanga tukola kwabo abaana nga tubayamba nga tubabudaabuda tubabuulirira. Sylvia Mukuyeka nawe okuruga omu kitongore kya Musawo Betty Care Research Center ashoboreire akabi akari abaana abarikugira enda batakahikiza emyaka. Omwana asobola okufa, oluusi asobola okulemererwa okuzaala, ekyo kintu kizibu nnyo. Kati emyaka omwana muli aba muto nga tasobola kusitula mwana munne, ebyo biba bizibu byonna. Oluusi abamu bava mu kusoma. Aha mushomo nigwo gumwe Geoffrey Mukiza orukurura okurambura amashomero mu disitulikiti ya Rwengo asiimira ab'ekitongore ky'ebyamagara okuruga bakatandika ihuriro egi kandi yasiima n'abashomesa hamwe n'abashaho abagwegiisiremu. Kikakatekako gwe ng'omuzadde okora